Ku rubibi rwa Maroc na Espagne i Ceuta haraye hadutse ubushyamirane ubwo abashinzwe umutekano bageragezaga gutatanya abimukira. Polisi ya Maroc n'abasirikare boherejwe gukumira berekeza ku mupaka. Guillaume Soro wahoze ari minisitiri w'intebe wa Cote d'Ivoire ubu wahunze yaburanishijwe adahari ejo kuwa gatatu hamwe n'abambari be bagera muri 20 bashinjwa gucura umugambi wo guhirika ubutegetsi mu 2019. Abayobozi muri Malawi ejo bajugunye inkingo 19,610 za AstraZeneca za COVID-19 zarengeje igihe nyuma y'iminsi 18 zihageze, nubwo Afurika yiyunze hamwe na OMS bihumuriza ko izo nkingo zishobora gukoreshwa nta nkomyi kugeza hagati mu kwezi kwa karindwi. Isosiyete zitanga ingufu zituruka ku mirasire y'izuba zaramamaye kuva mu mwaka ushize, mu gihe abanyasudani benshi barimo kwitabira ingufu zitangiza ibidukikije kandi bugarijwe n'ibura ry'umuriro na gaze. Naho umwenjeniyeri wo muri Tunisia yashyizeho uburyo bwo kuhira imyaka hakoreshejwe ubwenge butari ubwa muntu bufasha gukoresha amazi make mu mirima. Ubwo buryo bunafasha mu gipimo cy'umunyu ukenewe mu butaka.